Yes, amahoro y'Imana kuri mwese n'ibihe byiza muri rusange. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane mu bice bigiye bitandukanye muhereremo. Abadukurikira muherereye mu Rwanda, abadukurikira muherereye hanze y'u Rwanda, mwese nizere ko mumeze neza cyane. Ndagira ngo by'umwihariko duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri teritwari ya Walikale. Ibintu byahinduye isura, drone ziri guca ibintu. Sultani Makenga ageze icyo bitangazaho. Ibyo byose ndaje tubyinjiremo ku munsi w'ejo ndetse no mu gitondo cy'uyu munsi. Amadroni akomeje guca ibintu muri teritwari ya Walikale. Ibyo byose ndaje tubyinjiremo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi yatangaje ko intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 iyi ntambara ngiye kongera kuba yakura mu buryo bukomeye cyane, ndetse ngo FARDC igiye gukura M23 mu bice byayo byose ndetse ikanava no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose ndaje tubyinjiremo, ariko mbere na mbere Perezida Paul Kagame ugomba kugira uruzinduko rukomeye cyane muri Benin. Ibyo nabyo turabiganiraho, ndetse madamu wa Perezida Paul Kagame Jeannette Kagame nawe hari byinshi yatangaje ku munsi w'ejo. Ibyo byose nabyo turabigarukaho, ariko ndagira ngo by'umwihariko turaza kwitsa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri update ku rugamba, kugira ngo mumenye uburyo ibintu bimeze. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ahagana ku isaha y'isa 10:14 rwose nibwo humvikanye ibiturika byumvikanye muri teritwari ya Walikale, ndetse bivuga ko ari ingabo za M23 zagabweho igitero n'ingabo za FARDC. Amakuru aremeza ko umwe mu basirikare bakomeye cyane mu ngabo za FARDC yamaze kuhasiga ubuzima. Andi makuru akavuga ko umwe mu basirikare nanone bakomeye rwose muri M23 yaburiwe irengero, binakekwa ko yaguye muri iyi mirwano. Ni imirwano yamaze iminota igera muri 14 rwose n'amasegonda 7 ndebye hano imbere yanjye uburyo ibimeze, cyangwa se uburyo update zimeze. Ni intambara yamaze iminota 14 n'amasegonda 7. Ni intambara bivuga ko buri ruhande rwabuze umusirikare umwe ukomeye. Ibyo byose ni ibintu bikomeje kugenda bigarukaho. No ku munsi w'ejo kuwa gatandatu mu rukerera nabwo rwose urugamba rwari rwatangiye mu rukerera mu gitondo. Rwose ubona ko ingabo za FARDC ziri kugaba ibitero bya kare mu gitondo cya kare, rwose zikazinduka zikagaba ibitero mu birindiro bya M23, by'umwihariko muri teritwari ya Walikale ndetse no mu nkengero za Uvira. Naho biri kuvuga ko hagiye kubera igitero gikomeye cyane cya drone. Muri kubona iyi drone muri kureba ku munsi w'ejo, iyi ni drone yazamuwe n'ingabo za FARDC, ariko iza kumanurwa na M23, ariko imaze kurasa inzu zigera kuri ebyiri. Abantu muri kureba hasi ku butaka, kuko murabona ko iri mu kirere, abantu muri kureba hasi muri kubona ko hari imyotsi iri gucumba. Ahangaha naho iyi drone yari imaze gushumika cyangwa se kurekura imiriro iteye ubwoba. Ibi byose ni ibintu bikomeje kugenda bigarukaho, ndetse na General Sultani Makenga nawe yabigarutseho ku munsi w'ejo, ndetse no kuri uyu munsi rwose yagerageje kubikomoza. Wavuga ko M23 yamaze kuzana ubwirinzi bw'ikirere, ndetse izi drone za FARDC ngo zikomeje guhura n'akaga, by'umwihariko mu mirwano ikomeje guhuza M23 ndetse na FARDC. Ibyo byose no kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Ariko ubona ko muri teritwari ya Walikale rwose ibintu bitameze neza cyane, ndetse ejo nabonye abaturage basaga 5400 bivuga ko rwose bamaze guhunga uyu mujyi, ndetse berekeza mu nkengero zawo. Ndetse no kuri uyu munsi ubona ko bagikomeje kuba bahunga. Ni nyuma yuko ubona ko hagiye kubera isibaniro ry'imirwano, ndetse uruhande rwa FARDC rukomeje kurunda ibikoresho biteye ubwoba by'intambara mu nkengero za Walikale. Ibyo byose bigahishusha abantu ko ashobora kuba bagiye kubera imirwano ikomeye cyane, by'umwihariko ku ruhande rwa FARDC. Ibyo bikoresho biri kurundwa mu nkengero, ariko M23 nayo ikabigenza gutyo. Buri ruhande ruri kuzana intwaro karabutaka zikarunda mu nkengero za Walikale, ndetse no muri Walikale katikati. Rwose ubona ko ibintu byakomeye cyane, ari nayo ntandaro y'uko abaturage batangiye kuba bagenda bahunga bava muri ibi bice. Ibyo byose ni ukugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Ariko ndagira ngo rwose Banyarwandakazi, Abakongomani, Abagande, Abarundi n'abandi mwese mwumva Ikinyarwanda mukurikira ibiganiro byacu, rwose ndabasaba ngo mukande subscribe. Update zose zigezweho, politike, diplomasi, update ku rugamba, ibyo byose turabiganira kandi ibintu bikaba bimeze neza cyane. Ntitubogama, ntago dufata uruhande,
muri iyi minsi hari uburyo numva abantu baza bakogeza intambara ukabona ko ari ikintu basa nkaho cyangwa se bafashe uruhande. Twe ntidufata uruhande, ahubwo dushaka icyiza cy'impande zombi. Twifuza Afurika itekanye, twifuza amahoro y'umunyafurika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi agerwaho kandi anaharanirwa n'abantu. Ibyo byose ni ukugenda tubihanga amaso tukareba, ariko rwose mugerageze mureke gufata uruhande. Iyi ntambara, kimwe mu ntandaro zituma intambara imara n'igihe kirekire cyangwa se imara imyaka n'iyindi, nuko buri muntu wese ushatse kuyinjiramo n'undi aza afata uruhande. Uje akajya ku ruhande rwa M23, abandi bakajya ku ruhande rwa FRDC. Nubwo tutirengagiza ko M23 ifite irwanira uburenganzira bwayo, ndetse barwanira kuba babona uburenganzira mu gihugu cyabo, ndetse bakabona n'uburenganzira nk'ubw'abandi baturage basanzwe ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo rwose ntabwo tubirenza ingoyi cyangwa se ntabwo tubyirengagiza, ariko by'umwihariko ndakebura itangazamakuru. Abaturage tubwira bo barabizi, hari ushyigikiye ko M23 ibona ubwigenge, nayo ikabona ubwigenge n'uburenganzira bwo kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abashyigikiye ko ivayo, hari abashyigikiye ko yirukanwa, ndetse buri wese aba afite uruhande ariho. Ariko itangazamakuru muri rusange, kimwe mu bintu biri gushinjwa cyangwa se kimwe mu bintu bikomeje kuba byagenda bigarukwaho, ni uko ngo itangazamakuru riri gufata uruhande. Itangazamakuru ryabaye abafana rwose, intambara muri kuyifana, kandi mwirengagije ko hari abaturage benshi, abasivile benshi bari kubipfiramo. Kuko ku munsi w'ejo nabonye hari abasivile basaga 14 bamaze gupfa mu minsi igera muri 3 gusa, bishwe n'iyi mirwano. Ni imirwano ubona ko akenshi igira ingaruka ku basivile badafite uruhande na rumwe babogamiyeho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo byose ni ukugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Nabonye Perezida Tshisekedi ateguza imirwano ngo ikomeye cyane muri Walikale ndetse na Uvira. Ibyo byose ni ibintu bikomeza guteza impungenge ndetse n'inkeke mu basivile batuye muri utu duce, ndetse na M23 muri rusange, kuko murabizi ko M23 mu minsi ishize yagiye iva mu bice bimwe bigiye bitandukanye yari ifite, ndetse ibirindiro byayo bimwe irabisenyura rwose, iva no mu bice bitandukanye. Ariko rwose ubona ko uruhande rwa leta rwo rwamaze kugaragaza ko rwose ngo rutiteguye kuba rwahagarika imirwano, ndetse ngo bakomeza kurwana umunsi ku munsi kugeza igihe M23 izamanika amaboko ndetse ikemera no kugendera mu birenge bya FRDC. Ibi byose ni ukugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze. Nabonye Perezida Ibrahim Traoré atangaza ko agiye kugira uruzinduko rukomeye cyane i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni uruzinduko nabonye rwavugishije benshi, ndetse binavugwa ko Perezida Traoré ngo ari kugerageza kugira inama ndetse no gukebura Perezida Tshisekedi mu buryo bwo kureba ngo ese igisubizo cyaba ari intambara, igisubizo cyaba ari ibiganiro, ese Burkina Faso ifite ubushobozi n'ububasha bwo kuba yahagarika iyi mirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyananiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikananira Angola, bikananira za Kenya n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Angola hari ibiganiro bagirana byatanga igisubizo cy'intambara cyangwa se kibi biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muraza kutubwira muri comment, ubundi Imana ibarinde. Ndabakunda cyane, turaza gusubira mu bindi biganiro byacu biri imbere. Ariko ndagira ngo mbanze mbasaba aka kantu, ndagira ngo muze kutubwira mu buryo bwo kongerera ireme n'agaciro ikiganiro cyacu, tugerageze kubaha update ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa tuvuye twe dusesengura no bijyanye na politiki, imiyoborere n'ibindi bigiye bitandukanye. Imana ibarinde. Ciao ciao.